Talo fatu tala fo wala radio Samoa le nei fo itai au. Usimel fa afonga o talo leso lulu. E o atu il sala wafe ta lale tau i tupe wofo ina mai tangata e soa soa ni atu iso e suenga. O lo su e belta mai ta iluas fulmal fitu tau sanga ya Jessica Boyce. O le aso fulma leiva o mati tau sanga i luafe fulma leiva. Le aso muli muli na va ayai Jessica ele tau langa o Mabra. Ma o leana ia aveina le ta avale alona tina, po le ta avale leana to e maua muli muliane. Na amata su e leo leo se tangata o lo o leiloa. Peitai, na suia ele tau sanga mamasi na talu o na sue, mata ua loa le tama itai wo masalo mia, ua whaau o ia ye seisi leoti. O le aso nafi na whaelo mai e leo leo e tu sama reporti le Herald, e o atu il se lau wafe ta lale tau i wofo ina mai ele ofiso leo leo e so o se tasi. E fe soa soani atu i sa ili ilinga o lo o whaianei. O ilatou fo e fe soa soani. O le afa a mausali e le komesina o leo leo le au fai o le tupe e tu ina atu iai, ma e fua fo i le te leo le fe soa soani. A toa ma le to o tele o ilatou. A ofo mai ai lea tau i tele, o lo iai tangata to aiva o lo o masalo mia e leo leo ma o le to o tele o ilatou e no nofo umai Mabra. Wa lui e le tai fo o le green le pale mia Christopher Luxon fa mavai. Pe a whaia e umane wa le ai ni fale no nofo i whanau o no swinga o whai mai. O le a whaia nga i tangata whaatupu vevesi o lo no nofo i fale o le kai ngora. O la songa fua le ana whai mai ele malo wa mana o i mamafa wha ai unga. E whaia i tangata nei e no nofo i fale o le malo ai e whaatupu vevesi. Ma o nei wha ai unga e au fiai ma le whaatula i ese. I to tono le mautafono ana nafi na fesilinga i e Chloe Swarbrick o le green le pale mia, pe wha amata e wha amawai pe a alu alu nei, ai a fia tu ai mawhanau. Tali al pale mia, e lo iese mana o ngai wha atula i ese, pe tai, o lo iele wha ai unga e tatau na whai e tangata mātutua ina ia wha a feiloa i ai pea. O lato mata wha ioi a ono nofo i whale o le malo. Na ta uafo e le pale mia, o le e tu sama le luas fulma le wha afe tangata o lo wha atalitali. Ini o lato wavanoa i whale nei ai le ngata i lea o tua oi ma le lautele o tangata o lo o a fia tuai. I amionga wha atupu vevesi a nisi o i lato ma o tangata nei o leo lo o tu wai le malo. O le green o le alava lo o lato te ena le swinga o wha ilo mai le malo. Lea ua o lato o wha aingua ina o le lea lofa. Ua amata i le sole polyfest o le nei tau sanga. E tu sama le valu afe whana wa onga mai kolisi mau o lulunga ese o lo o wha moe moe. E wha afia fia i le nei tau sanga ma o lo o matua lango ina le councillor mai Manuka Ward au Filipina le tatauna lango e tangata o le nei wha moe moe. Lua se lau tolu sfumaleiva au siva ese mai a onga e ono sfumaleiva i tutono a New Zealand o lo awai le tau sanga le nei. Ma i lea foi numera mau lunga tele wai loa ai. O lea ua to e fo ile to atele wa o nga awai e peona sa iai taimi ai ele i saule koviti. E ono stages o le a whai iai wha a fia fianga, bese, siva, wha a pia tau vanga launga. Le e au fia stage a Maori, Samoa, Tonga, le atu kuki, ni we Malaysia lo tu ufa atasia isi anga nu. Ai mai le ASB leo lo o langulango sua malosi, wa ia to e la pata i tangata Pasifika e mata alia. I whainga tau wha avalea le au ngā oi leo lo o tau mawhai e wha o ngā le polyfest e su e ala tutupe. E ala i le wha atau o pe paulu fale ma tau mawhai e wha atau wha asala launga tu sa o pe tai o lea e wha asala lau fua. O le polyfest o le nei tau sanga, wa atua i aile fast fu maleiva tau sanga talo na wha vai mai, ma o lo o whai alava i le Manukau Sports Bowl lo na nofoanga ma sani. Ua mo'omia vave le yuni o loo tuhu mo leo leo se tala mauti noa mai le malo e tusa matotongi o leo leo. Ua umafono tangana na fiele i maua mai se tala e ui o le ana tala noa ina le kapeneta le mata upu lava lea i le asonga fua. Faa e loa le presidente o le asosia leo leo Chris Cahill o le alavana manino le mana onga o le yuni le vaiaso talu ai. Ua mo'omia vave se tali mai le malo ma le isi o fototongi o loo tali a pea. Ma o le vave leo lo mana na o ai, o se aso le nei vaiaso, a e le o le whaatali i vaiaso. Reportia le staff, e iai leo leo wa tusi atu o lea wa amata tusi alato tusi wha mawai. Mata pena e a ngai i au se talia. A o whaatali ai pea la leo leo ma le uni se tala mai le malo, o se mata upu o fōlinga mai, e ono alu mo o mia se tangata tūtu o tasi e tū i le vau i tū e lua. Ma fesoa soani na ia au sia se maalienga, pe ta i mai le minister ia Mark Mitchell, e le o iei se manatu i le tu i le taimi nei. Ma tala whaaiu, o leo wa tau fia leo leo ma ua molia fo i le tamana ia wha au manua i se tasi i Napier, wha au ngā i le anga ese. Te ole valu i le tai awana nafi i lunga le awala,
Le whaapea na tūla e mai ele fe ese a inga le nei le vao le ua mōlia ma le ua whaamanu alia. O le ua whaamanu alia na awina atu le whale mai Hawke's Bay ana nafi le ambulance ma e whaapea o lona 5 matau le ana maua i le anga ese. Whaamauninga mai leo leo o fe ese a inga i lunga o le ala tele le ana mafua ai ma tu ai le ua mōlia e wha o ngā le anga ese. O le soe tūla i ai le ua mōlia i luma le wha amsinonga wha i tū māloi nei pia. O Talanala Radio Samoa, manuia le tae au.